Rero bakunze wa Samuzosi TV mbanje kubasuhuza nizera ko bimeze neza. Gutokana subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Rero kuri uyu mugoroba Israel yagabye ibitero ku biro by'ubutasi bya Hezbollah. Igisirikare cya Israel kirwanira mu kirere cyagabye ibitero simusiga ahari icyicaro gikuru cy'ishami rishinzwe ubutasi mu mutwe w'abarwanyi ba Hezbollah, bahitana bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe. Ibyo bitero byabaye kuri uyu wa 20 Ukwakira 2024. Bivugwa ko byanibasiye inyubako yo mu buvumo yakorerwagamo intwaro z'uyu mutwe mu murwa mukuru wa Liban, Beirut. Itangazo Israel yashyize hanze rivuga ko ingabo z'icyo gihugu zishe kandi ari Haja Abbas Salamehi wari mu buyobozi bwa Hezbollah, Dadija Abbas Awache umuhanga wari ushinzwe ibijyanye no gutangaza amakuru muri uwo mutwe, na Ahmad Ali Hussein wari ushinzwe ibijyanye n'intwaro. Kandi Israel niyatomoye ngo isobanure niba abayobozi b'uyu mutwe biciwe mu bitero igisirikare cyayo cyagabye ku cyicaro gikuru cya Hezbollah, aho uwo mutwe ukorera intwaro, cyangwa bakaba biciwe mu bindi bitero. Hezbollah ntacyo iratangaza kuri ayo makuru, naho abo Israel yemeza ko yishe baje biyongera ku bandi bayobozi ba Hezbollah yishe ku wa gatanu, aho umwe muri bo ari Binti Jaberi wari umuyobozi wungirije w'uyu mutwe. Hagati aho Israel yemeza ko yasenye n'inzira zacaga mu buvumo mu burasirazuba wa Liban zakoreshwaga n'abarwanyi ba Hezbollah. Rero aya ngaya akaba ari amakuru nagezwa n'icyangwa cya Samuzosi TV. Mbutse ukana subscribe, like, share na comment kugira ngo ukoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.